noma isimo simanzonzo thokozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ngikubingelele mbukeli lapha ekhaya nje uhleli nethezekile ulalele kuSimanzonzo sikulethela zona-ke iy'ndaba ey'fyangaso-ke isikhathi. Ukhuzane-ke indlamlenze umfokapongose uphenduke ihlaya laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ngesikhathi-ke ebhala laphana-ke i-post ku-Facebook wakhe ekhasini lakhe. Yaposti-ke umfokakhuba ubebhale nje ukuthi laba abanye they just try. Lokho-ke okumenze waba ihlaya laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana njengoba uyizwa-ke le ndoda-ke isho ukuthi ngempela-ke ugejile laphana-ke umfokakhuba. Ngabe kuthini-ke kwakho ukuphawula? Ngabe ukhuba ubeyidlalela ngesingisi noma-ke ubebhala into-ke eserious laphana njengoba-ke ebhale laphana ukuthi ngempela-ke laba abanye they just try. Sesiyohlangana-ke ezathu comment section imbukeli sizo-uvo lakho ngempela-ke iy'ndaba azipheli kweSimanzonzo kepha kuphela-ke isikhathi. Siyabuya ngokuzayo. Siyabonga. Umngani wakho kumele siyeke isingisi ngoba siyamhlula. Angazi ukuthi yini le agenda engaka isingisi. Yabona nangaphandle nje ukuthi ngicwasa omunye umuntu ukuthi akakwazi ukukhuluma isingisi or kanjani. Even though kungasi language yakhe but akasiyeke. You can't say laba abanye they are just trying. Laba abanye is the same as they. Bekumele athi laba abanye are just trying. Angathi laba abanye they are just trying. Ikufana lento ukuthi kumele ngenze make sure make nokwenza into eyi-one. Yabona. So akasiyeke isingisi umngani wakho. Uyubhada ngosibhali, uyuhlela nosibhali, uyudlala nosibhali. Kone ayobana uyuba nosibhali. Ngicela unje